Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka office ke bapnia da UMLA ke HSPDP na motion constituency uba Methodius Dakhar kala sya thang ha kamit jong kalai tarik ulber arjar fulai ha ka por khandai duna ye kani ke jingja kala ja ha ka por bakadang jor bha ka jing persya haror ka jing lek kersan jong ki arngot ke UMLA ke HSPDP kata uba Shakler Warjri bat uba Methodius Dakhar ye ke MPP bakan yalam ye ke sarkar. No CCTV. Camera sir. Yes sir. Yes sir. You don't have line? Yes sir. Yes sir. Kanin dito kang Alah kan di turun mana? Kani kada ka infrastructure office. Kani office yun eh. Office telecom service provider. Tanga office telecom service. Meda infrastructure. Meda infrastructure. Telecom service provider. Okay. You know at what time? Yeah, around 9:58. Ngasih benar kejing jama bah ngadan pola infra imena. Okay. Tengah dia lapan actually jangan ngasih benar bah kadang kejing ding. Cuma hendak ngam benar kejing tengah kejing ding nak kadau iu. Ngasih benar kadang dia pola lapan pangadun dekat perlok. Hendak perlok beri kita bersaksi dengan perlok. Nak kejing jan. Kalau situ pangadun hakajan, ai kejing kan perlu ding ngapoi be. Kalau apoi be ini ngalap pada kejing jam kalau kejing ding ke pak kerau. Kapoi mi ang ni kan. Kalau poi mi ang ni pengai pagadi ke office. Untan beri untan ye tembalong bani ada pada ne kejing blue keding syakmat. Ngapoi tur. Kado baje ba kerja apa je? Kerja kejing yo ye ka call ke bangadon hang ni jam kadi ka kapor kendai duna. Kalau bani perasan ka beri perasan paur ngam tip tikenai kita. Ndai bangadon bagi perlok pada ngapoi be kan. Ngantara poi be ni ngabang hagi ni kidun kena hostels kidun kini ki posong dukan ni klasi perta. Ama kapor hipoi fide kading la ayun na kamdo. Ani ngadu nak kumadan halo ka akio. Nomor bagi komputer si kumur kadai komputer forms. Kabalong bagi start begini fire services ni. Nilai ni kita. Kasap klaim kading isap poyo pentem kading.